الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که بعد از مرده را به قبر گذاشتن و بعد از بالای قبر را پوشیدن یا که پیش از پوشیدن آیا به بالای مرده خاک چاشیدن 3 بار خاک چاشیدن جایز است یا نیست؟ و آیا این خاک چاشیدن دعای مخصوص دارد یا نیست؟ عموما بعد از مرده را به گور انداختن چی سنت های ثابت شده است؟ بارک الله فیکم. البته بعد از مرده را گورانیده شدن، بعد از اینکه مرده را میت را به قبر میگذارید و بالایش پوشیده می شود، بالای مرده پوشیده و خاک با بالایش پوشیده می شود، به بالایش 3 بار یک کم کمی خاک چاشیدن و بهترش در طرف سری مرده خاک چاشیدن وارد شده است. زیرا که حدیث های زیاد ثابت شده است که اشتراک نمودن برای پوشیدن بالای مرده، برای دفن مرده اجر زیاد دارد و کسی که نتوانست که همراه شود در این حالت میتواند که یک کف خاک را بگیرد 3 مرتبه به بالای قبر مرده از طرف سرش کم کمی چاشد. و البته به خود این هم روایت های صحیح ثابت شده است. و البته بعضی از علما همین رو هم بدعت میگویند. بعضی از علمایی که تماما این حدیث ها رو ضعیف میگویند همین رو هم بدعت میگویند. اما قول راجح و قول صحیح همین است که در این مسئله نباید اختلاف کرد و در این مسئله نباید حکم گذاشته شد. علما میگویند هر کسی که این عمل رو انجام داد به خاطر پیرو شدن از حدیثی که بسیار علما صحیح کردند هیچ باکی ندارد، رد نکنید. اما هر کسی که این عمل رو انجام نداد و بدعت نگفت، کسی دیگر رو بدعت گفت، البته کسی دیگر رو نباید که مجبور بکند به بدعت گفتن این مسئله. اما بسیار علما رو میبینیم که میگویند که این عمل رو انجام دادنش جایز است. از امام احمد روایت میارند، از علی امام روایت میارند که و از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث رو روایت میارند که عموما درجه این حدیث ها صحیح بلکه حسن است. حسن یعنی حجت گرفته می شود. بارک الله فیکم. خیلی که ابن ماجه روایت کرده اند و این چونین در کتاب دارقطنی نیز روایت شده است. این چنین امام شافعی با مسندش با سندش روایت میکنند در مسندشان. پس این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک جنازه اشتراک نمودند و به بالای قبرش آمدند و به طرف سرش 3 حثوه یعنی 3 مرتبه کم کمی خاک چاشیدند که این رو ابن ماجه روایت میکنند و از عامر ابن ربیعه هم روایت شده است و این چنین 3-4 روایت است که حکم همش حسن است و شیخ البانی هم این رو حسن کردند، بعضی از محدثین دیگر. پس این مسئله گرچنده که مختلفی است لیکن مسئله طرف جانب حسن بودنش زیادتر است. یعنی بعد از این که اما مکانش که است، بعضی ها فکر میکنند که مرده رو بالاش رو نپوشیده بلکه به بالای کفن به درون قبر انسان باید خاک چاشد، یک سقیم خاک رو بگیرد. بعضیشو میگن بسم الله علی ملت رسول الله گویند دعا کنم میچوشن که این البته بدعت است. این چنین نیست. خاک رو کی به بالای قبر میچوشیم؟ به بالای خود مرده، به بالای کفن به درون قبر نه، بلکه وقتی که قبر پوشیده می شود، بالای قبر پوشیده می شود، بعد از به بالای قبر پوشیده شده خاک کرده پر شده به بالای اون 3 کف خاک رو یعنی 3 حثوه یعنی 3 کم خاک رو میچوشیم 3 مرتبه. بارک الله فیکم. اما دعا دارد یا ندارد؟ در این حالت به خاک یگان دعا میگویم، مثلا بسم الله علی ملت رسول الله، یا که انا لله و انا الیه راجعون، یا که منها خلقناکم و فیها نعیدکم منها نخرجکم تارة اخرى. این چنین دعای در حالت خاک چاشیدن به بالای قبر وارد نشده است و این هم بدعت است. کسی که این عمل رو میکند بدعت میکند، برای اینکه یگان روایت حسنه وجود ندارد. و پیامبر وقتی که خاک چاشیدن
хокро баъд аз мурдаро гӯронида шуданд. Баъд аз ин ки болои мурда хок чошида пур шуда буд, баъд аз ин ба тарафи сараш 3 бор кам каме хок чошиданд. ин бе ягон дуо дар ҳолати оромиву сокитӣ буд. баракаллоҳу фикум. ва ин буд аввалин суннате ки баъд аз ба қабр гузоштан барои мурда анҷом дода мешавад. ва севумин ё ки дуввумин суннат, ин суннатест ки талаби истиғфор намудан барои мурда. ҳадисе омадаст ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд: истағфиру ли ахикум васъалу лаҳу ав васалу лаҳу аттаthбит фаиннаҳу алъана юсъал. талаби истиғфор кунед ба бародаратоне ки ба бародаре ки ба ин қабр гузоштед. дар ҳаққи ин бародаре ки ба қабр гузоштед талаби истиғфор кунед, яъне бигӯед ки аллоҳумма ғфирҳу, эй аллоҳо ин бародарамонро, ин мусалмонро, ин бандаатонро бубахш, аз гуноҳаш даргузар. ва собитқадам нигаҳ дор. яъне пайғамбар мегӯянд ки дар ҳаққаш собит буданро, собитқадамиро талаб намоед, собитқадам буданро талаб кунед, то ки ба суоли мункар ва накир, ба ин ду фариштае ки суоли ҷавоб мекунанд 3 суол метиҳанд: ман раббук, робби ту ки ҳаст, аллоҳи ту ки ҳаст. баъд аз ин дуввумин суол: набии ту, расули ту ки ҳаст, сеюмин суол: ва дини ту чи аст. пас дар ҳамин савол собит буданашро дуо кунед ки аллоҳ собит нигаҳ дорад ва ба ин суол ҷавоб бидиҳад. зеро ки баъд аз шумо рафтан ҳоло пурсида мешавад. ин дуввумин суннат аст. баъд аз мурдаро ба қабр гӯронидан 2 суннат вуҷуд дорад. ба болои қабр 3 маротиба кам каме хок чошидан аз тарафи сараш, ҳамин ҳам бе ягон дуо, ва мана дуруни қабр, балки ба болои қабре ки пӯшида шудааст. дуввумин талаби истиғфор кардан ва талаби мағфирати гуноҳи ин мусалмонро кардан ва талаби собитқадам будан ба суолу ҷавоб, ба суоле ки фариштаҳо метавонанд ба ҷавоби ин суол аз суннати расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам собит шудааст. аммо баъд аз мурдаро дафн кардан, ҳамунҷо нишастан, ҳамунҷо дуо кардан, ҳама даст бардоштан, ҳамунҷо қироат кардан, сураи ёсин аст, бақара аст, ё ки сураи таборак аст, дар сараш, болои сараш ё поини пош, ҳамаи инҳо бидъат аст. қабрро баланд кардан, ё ки ба даруни қабр хок чошидан, ё ки дуо кардану хок чошидан, ё ки 2 ракат намоз хондан, ки дар Тоҷикистон баъзе аз ҷуҳол доранд намозро намози ҳавли гур мегӯянд, валлоҳу аълам. ба хонашон меяранд 2 ракат намоз мехонанд, ё ки дар масҷидҳо 2 ракат намоз мехонанд. ин ҳама бидъат аст. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин амалро анҷом надоданд. чаро ки баъд аз ин ки мурда гӯронда мешавад, ҳама ба хонаи худ меравад, тамом аст. албатта ба таъзия рафтан ба хонаи мурда ҷоиз аст. касе ки нарафта буд, аммо касе ки рафта буд дигар азое вуҷуд надорад. ва баъд аз ин баъзеҳо талқин мегӯянд, яъне ба болои қабр меистанд, мегӯянд агар аз ту фаришта суол кард, агар гуфт ки аллоҳат кист, бигӯ роббат кист, бигӯ аллоҳ, бигӯ пайғамбарат кист, бигӯ муҳаммад, динат кист, бигӯ ислом, муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ки албатта ин бидъат аст, ҳеҷ фоидаe ба мурда намедиҳад. як касе ки мулҳид аст, муртад аст, кофир мурда аст, мунофиқ мурда аст, аз беруни қабр истода ба он нидо кардан, ин як чизе ки тамоман на ба ақл ва на ба фитрат, на ба шариат рост меяд. ин ҳама бидъат аст. 2 чизе ки баъд аз мурдан, баъд аз ба қабр гур кардан собит шудааст, чӣ хеле ки бем кардем, якаш хок чошидан ба баъд аз дафн кардан ба болои қабр ва 3 бор ҳасфи камкаме, ва баъд аз ин талаби истиғфор кардан ва талаби собитқадамӣ кардан дар ҳаққи мурда.